bakaraombwa gĩkĩthomo kenda kũbaũkĩria na bubui kũringana na arũgamĩri kĩthomo kĩrĩ cukuru ya Nabantu Arũme ya Chogoria na nkinya arũgamĩri kĩthomo kĩrĩ gĩcigo mbunge kĩa Mara. Today, your son might not have been rewarded here, but they have performed. And I urge you parents, after this, ensure you encourage them. Ensure you motivate them. Are we together? I urge you parents to motivate your children and also encourage them to work hard. In co-curricular activities, we are not left behind. We are known in drama, music, and football. Atongoria baba barearagia kĩathoni gĩa kũnenkanĩra biegwa kĩrĩ aritwa bara barũthĩte bwega kĩrĩ cukuru ĩnu na nkinya kũrũmbũiya bara barũthire bwega kĩrĩ kĩgeranio gĩa kĩnthĩgũrũ kĩa mwanka mũthiru. Parents who attend a gathering, a prize giving like this one, and they realize their son or their daughter was not rewarded. And afterward, they start comparing him or her with the one who was rewarded. Our first boy scored 413 marks. He was admitted at Mangu High School. Over 5 boys scored 400 marks and above. 350 to 399, that the 3 boys. 300 to 349, that 8 boys. And below 100, 309 boys. Kĩathoni gĩkĩ Anthony Mũrĩthi ũra nĩwe mũrũgamĩri kana mwarimũ mũnene wa cukuru ya Chogoria boarding aũrĩtie aciari gũkunũka metho na nginya meciria kenda baingĩ batiga kwĩyũa na akora bara batũra kũringĩra aciari thimũ. But then what we don't call you here ati tutumie pesa tupeleke mtoto hospitali. Hapana, sisi tutapeleka mtoto alafu pesa utalipa baadaye. Kwa hivyo usipigiwe simu ambie mtoto wangu hapa tuko na mtoto wako ameng'oka meno yote na anahitaji kuwekwa mengine, tuma 10,000. Utatuma 10,000 alafu unipigie simu sasa ujue meno imeenda wapi. Gĩkaroni gĩkĩ bakathire njĩni cirĩndĩ ũra nĩwe mũkarĩri gĩtĩ wa mbondi ya cukuru ĩnu na ũrarathũkirwe arĩ mbarothi wa nthĩgũrũ ya Kenya kũthi nthĩgũrũ ya Russia. The chairman, when you are constructing this building down here, after Imwe, those very good classes, so they have done a lot for us. And as the wife now becomes our chairlady and appointed to that seat, we are very much grateful. And I hope you parents are also grateful. Bakĩthirĩkĩri batũmanĩte ntũmwa kĩrĩ aciari Bantu Arũme bakiugaga arũme baingĩ batiendaga kwĩgwatithania na baingĩ bao batikinyaga mĩcemanio. In many of the meetings that we get to attend, you find that it is the mothers who attend the meetings. And let alone, we start asking, why is it that the sons and daughters are boarded well with their mothers as compared to their fathers? Kĩripotera Weru Wikendi kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbitagwa Mateni Mogambi. Akuruba mbere barabaije kieneta ngome ni bamenerete thirikari nene ntubarie tora sub county njeru ya Mwea na kuwa gutari na mutemano jo mwingi ria gutwarie tori utaburari tamwani kya gutariria akuruba barugabo bendagarie to mbere West na Timwea. Athuri ambere Council of Elders kana ngome ni mararuta thirikari mavetia ni undu wa kuruta sub county njeru mwena wa mbere etherero iria iramenyekana ta Mwea sub county na iria marauga matia urua mawoni mao. Ni marathi na mbere kuga ati wanaritwa riria sub county ino ivetwe ria Mwea sub county tirio mendaga kuona wendi wao yari itwe mbere West sub county. Mwea sub county ivete turavoya turi athuri itwe Mwea mbere West tondu twina mbere South, twina mbere North na mbere West. Koguo ngitwa mbere West igikwe tukavite mbere twithuonthe koguo tukamenyaga county yumite thiini wa mbere no yumite mwena wingi athondekerwa andu matai consulted iraitwa public participation gutiari mutava aragia ali mucemaniori wa kura gicaria kura ciake no undu ucio
nitwethia no akinyagira thirikari. Na varia mararuta mavitia ateti a mwena uyu ni undu wa gutonyerera ugai wa migunda ya mwena uyu na uria ukuamite gwa kavinda gaka ni undu wa itumi matesi. Marauga ati guoya yao ni wona sub-county ino njeru yambiriria kurutithwa wira matari ave migunda ino na aria mari na taito matari etikirio kumitonya ati muvango ucio guonthe wa ugai kwa ukavaragana na matuike akuthengutua migundari ino. Wa uguo ni maramaka kurumirira ruvonge rwa ugitiri kumaima rutha rwa gukorwa na mucemanio na aria onthe mavetwe migunda ino niguo mamenye wike. Mbona riria Mutava aririo uvoro wa sub-county ya Mwea muthinwa waragia uvoro wa gukanja title ino cietu turakinyira tuona na title cietu cia wa kanjirwa bariko tuica ni kwa tumenyithia andu ati title ino teveva ti mundu watwendagira nacio. Title ino ni aki ya andu acio andu ambere na arata mao maembwa maruta wera pamwe namo na aria engi magikutwa namo wa mundu wa very title ile processed uria ciagirwo ni gwikwa. Na varia marenda thirikari gukorwa igika araka wa uria ingivota niguo aria magairwo migunda ino ya Mwea mavote gutonya migundari ino yao niguo maambirie kumirima na gwikuria. Ati ino ya migunda ni ati mburoko ni kwa andu moniwe mburoko ta ithatu ikionywa migunda mburoko ici ingi cionthe kindu 20 something matiano ni migunda mburoko 31 timoni migunda nacio moniwe migunda maratumira migunda oyo no macio matigarie matiratumira migunda oyo nacio maratumira zero mena title na matina green card tingi mato gutire na church kugo turavaya kwena church na tonu acio matigarie moniwe migunda kugo immediately kithurano kiathira the general election turavaya thirikari itware andu migundari na nigetha andu macetro na mambie kuta mawira moyo. Korwo kwina mundu gwiciria title ino itiagirire agirire ni kuthie gotire atware wira wake gotire na thwi tutware wetu kuo twithanire ku tutuirwe no ti kuthie kuona andu vuva gisiasa ni maretete siasa maundu matarai na siasa marari megoti. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Murungamiri munene wa kingiro KINYUA kia Meru Kitavi Kalo kinorite akari barabara ya kwina kingiro giki bamenyere nterera nyamu cha kithakai tuithikitie garu ciao ni untu iturairwa na nichoka ariuria antu bagita na mbere batigatonyere njira ira nyamu iji tumaira kenda kurigiria mpithukiro. Nicholas Chabare na Chonkuruke. Ndovu hata ningetaka kama muhifadhi ndamzuia kwa ua, lakini kama anataka maji atavunja tu ua. Atakuja kuyatafuta maji, atakutana na mwananchi, atakutana na ile mimea, atavuruga mimea mahindi na ndizi, ataharibu tu. Ojune afitha munene murungamiri ipaka aya Ameru agitarire kinyamara kirakinya anjogu chithagirwa china kio paka enu magita amara gwikomo na rira arojero anjiritie kunyara apaka enu akiuga kaingi ichu magaruka kinya arwego orureo na kogwa kauga antu babatirikinya bokwithiro bakimenyera anturani igita arira njogu chanjiria kumagaruka. Kwa bahati mbaya mtu akiuliwa itakuwa ni hasara ambayo wanyama ni wanyama wa pori, ni wanyama kali ambapo hawatambui mwana binadamu, watatambua tu labda gari ikipita, lakini wakati endapo unaingia na mtu anauliwa itakuwa ni hasara kwetu kama serikali, itakuwa ni hasara kwa jamii zenu. Nkuruki iyogu Kaloki na gwetete ati kuma kaumo kuri na njira ira njogu chitwire gukurukira na kogu antu babatiri kwithirwa bagitija njira inu kinya gitaria bakuthina mbe na kurutha urimi ibwao maturani kana kinya gutura. Wananchi kama vile huwa mnaona kwa barabara zimetengenezewa magari, na ndivyo vile unaona wakati magari yanapita tunayaondokea. Vile vile wanyama wako na zile shoroba ambazo nilisema kama migratory corridors. Wakati tumezitambua na kupitia kwa mababu zetu tumetambua tuko na corridors, pia itakuwa muhimu tuweze kuzipa heshima, tusiweze kuencroach kwenda kulima pale. Weru Wikendi kumekebe North Beton Class Chabari. Akariba antore antombo wadine ankomoni bejete amakenda kwaria mugambo jumota kariba antere bo bogete nikenda bona ngwataniro rekare tawiti na mbere entere akariba ba bogete kwaria ngwataniro katikati kao nikyo gitumike mubate onete mirandi bo nene gonto ko bogete kwijamwe ukabatevera kugunekana mirandi awiti na mbere kumakire thirikari county na kinya kire thirikari nene Kevin Kimathi na report yeje.
kaitene kau twisiasene akariba ntombo andini ankuma batongore twimo biashara winkuma ontukuwa friend moria dhanja iba ikiteka rokia kwibangane bible na muno kyo tumiria ngwataniro ya urumwe nturene oiji nkarite nkona mantu ya ntombo bora tukarite nkona tukada kwatanira tutemea kuda twina maendeleo na tumea nyako lobby tumea kuitabara tubikia government kanake antubaba development one development na kinyake constituency development we muntu umwe na buni ate kuringa na abu ashe kuhongo atanire ya urumwe ntombo eyo ndiko kaumokane kawashe bruit na mbere mature na yo kumakire thirikari yonde area ntombo imbonete netikinyuma kimaendeleo mbere buru ntombo sublocation ni nene na assistance chief atumbo kinyila wananchi bonde kwa services ya thirikari tikombo kinyila ntumbo ekabra ko batire na tukaya kuwatanira ntombwe ekaganwe kauma sublocation ile ketho location ntombwe kombo kura vijana bakona ngugi na maendeleo yakonekana atue tutiga wanyuma ya maendeleo ya kuendelea baadwe ntombo kana kimanja sublocation kana ntombo sublocation tutithaira tu na maendeleo nyaja iku baadwa na betu nyaba thoma batiandika gwa boibo mwe kinyaba kathoma bakuruka bationa ngwe waja ile no kulailia kinyaba barabara iche masinani wato imiurumone bamwe batemenya inyokela bare ya thina to yake ndroi rwiromba weta kwenjo ararongerore endru batu tutiona inya ndrui yunyo thina to nionene ikionto mwana to moria araugirewe arendo strabo atoritane twithire twena urumwe na twithire twena wendo na ngwataniro emwe kenda tumina atweterete ture ya ntombo ichokete nyuma kuma ture wo huru batwe tutakula ntombo etiete inyuma ya the other sublocations ukogere tunyithika maita maingi tukwa sublocation kaitwa etweke na location kenda bethe na kithiri sublocation na ntombo sublocation mwankanende na population yetu turi antu babaingi utike tuona mwankanende to ya rutere nero maendeleo in fact kawelo katumbite kuona irwiro atwaturiro ara deputy governor na kara intone indracha twakirite ikuma kimanjia dispensary ikauneke ya bantombo turatuire kithakene pio kulugi kuringana mu biashara ni ati karukite kya murengo yo kisiasa kinyayo riku yindi ni kare wake kyoswa ngwataniro nture ni yishia ntombo na anjende tu ruare puale manta unity unity yake ndwa migatene ya chasa utisho chasa kwenda unity kwenda MCA nte kwenda MP oni detuma resources chakwa utwa mtu antumita resources kana mbecha uwakwe mtu atumite ntumirao detuma resources chakwa chako mobilize kenda mbana antu betu banja banambumite bawatanirite kiripotera Weru Wikendi kumatigania West mbita wake uvin kimathi Muruiri gite kio bunge gishigone kio bunge gatigania West Daktari Kiremi Mwira na ariungite ntere mwanya gishigone kiwa kigambia kari kumwakura chao Kiremi warorungi na tikiti ya kiama kia bas nekete mawira ne kathumba akiuga kinya agetithia na mbere ngugiria aritagaira akari kagita kare ari mubunge wa Mukiri Mithika na gotwa Kinya Mubunge okarayoti ya West Daktari Kiremi Mwira na ikinyithetie ntere mwanya cietio mbunge ki kuromba kari amwe na ringi kura bakwo umwaka nyako batongeria ringi na rantundu tianto ciumiretio mwato geni wata mtobera woni ndarenga bana ndebiri ko MP kagoro danga bana na ranga ibo nyombo ikurutanto ngwe otema koza akiaria na kariba ntere Kiremi na endete ciera ciawe cia ukirianto muno kulukira kithomo totena kawaka kwendia totena mayani katogerie kwendia ume na boni waka institutions dawa jero oringo ondo ibare a polytechnic to aka university oringo division de yake jai dawa to aka KMTC ebo division data akeve division dawa to aka TTI ina nanete kona kanata nanete na no bumbe kioreko Kuroki Kiremi na ikite wira ne bochokanirie intobia mwinge na kurwana mbunkumo Boni ndona milioni 3 cha basari lakini le kwe mwana utandire ke secondary kwa utandire ke university aba ndiri bona ngo ngondo bana to joka rege onto ando ba babwe baba ta wichomba bate kwa na mwana to
topa kuona gwetera ukumana anto baba kwenda kore itobianto inkwenda weta koro abono anto baba kuye itobianto inkwenda weta koro abono keda ibo kwenda weta koro corruption kenda ande bua pedie ni teke mpio to ni teke kanetia mato corruption on corruption ni ale tiende Akiela mukwe ki mutindanio we David Karethi urare mubunge oguntuko kibindi kimwe igwa kwa nawe yake 10 nyawe orake na miero me yake 10 kaba murutero ndo na rutangu eja kaba murutero ndo kaba mwingiro ndo na rutangu eja ondo kwenda tano ngeke kwa kwa ura teko kwa oni aba mbegera oni ba mbegera yanda tena ningwa kaba de kwa radena amwe na bomu safara yo kilemi yo amukire karakarante tia methene naro lonterete kiara mubunge othainda itare John Mutunga kona muntu akika kianto aba urera marwaba inga muchama ya muntu na muntu una wichi eta muono kyanga irreverent wa mau kweli no ama orai kwa nakala nende muchama ya muntu orai kwa ndume de muntu kenyota support te meo kuruma china nde kuruma onto right yao na tobiri kura chabere otendo bwiri kwede leo okeya igorwera kura nondo mundo no aguma kwenu nondo ando bonde ibao tebeto loi kakwe wa kuruda kura mu mukone kweta kuringa tewengwa ndu nondo de mojeri omwekoro na ndenda na beto bare ruare na bare auga na bare nyantu koire ikeya teka to kubweri mukuria mundora watonya kwatia makoyo ato wataira ke yoto nengera loi Antonia Wenkathewe ndaitare Sara Kilemi nende mukeyo chokerwa mbecha ithirikari teke obochokeria mukono loi ebwera ibwaya nondo boindo mbecha ira babuita nende ukeya kweya bwera mbecha cia CDF icia mubuko wawe oigwa loi mbecha nacho cia to aita to kare to teria anida thoma oya bora thomera maendeleo yo kuria communities to watana tu baile loi to tia ikiatiania mbere Kiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa Mithika Tato inge na njira indi kuniona chiari ngatha 3:30 gucokeria nkatho cha mwanya mutegeri kuona kanya kugwatana nawo ni mbita wa NTINYARI Kinyua monanirio mathithio kari Purity Richard tanambere gukenera mibango ya Weru TV.